Ovo je jedna od većih seoskih deponija. Planirali smo ovu deponiju da radimo od prošle godine, ali nismo mogli da je uradimo zbog nedostatka sredstava, obzirom na njenu veličinu. Ove godine krećemo sa ovim aktivnostima na uklanjanju divljih deponija. Krenuli smo od Vojvodinica, a u planu je ove godine da nastavimo u Straži, u selu Uljma i u Velikom Sedištu. U nekim selima radimo ponovo uklanjanje divljih deponija na istim mestima. Ponovo apelujem na stanovnike naših sela, ako hoćemo čistu životnu sredinu, ja ih molim da svoj komunalni otpad odlažemo pravilno, da se potrudimo da ga odlažemo pravilno. Mi smo do sada izdvojili oko 10 miliona za uklanjanje divljih deponija. I moje mišljenje je da je pametnije bilo da to i svrsishodnije, da smo ta sredstva usmerili ka izgradnji trotoara ili dečijih obdaništa ili podizanju učeničkog standarda, nego što na ovaj način, da kažem, bacamo pare. Ne bacamo pare, ali već kad jednom očistimo, sljedeći put ne bi trebao na to mesto da se odloži. U ovo ime da se zahvalimo gradonačelnici grada Vršca Dragani i uopšte i gradu Vršcu na ovim radovima. Ovo je jedna od uspješnih akcija na teritoriji Saveta mesne zajednice Vojvodincu. Ovo je jako bitno, jer na primjer ovdje se baca sve i svašta, od đubriva do najlona. Pa vidjeli ste vi sami kako izgleda to na početku. Ovdje se baci deponija, a prva kuća odavde na 20 metara. Hteo bih ovom prilikom da se zahvalim gradu Vršcu na ukazanoj pomoći, jer deponija je počela da se širi i da ide ka selu. Ovo je jako značajno kako bi se sprečile dalje zaraze i ovom prilikom želeo bih da iskoristim da pozovem meštane da više ne bacaju đubre tako blizu sela i da poštuju ovo što je grad Vršac uradio.